laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi alladhi anzala alayna afdala kutubihi wa arsala ilayna afdala rusulihi wa shara'a lana a'zama shara'i'i dinihi wa ja'alana min khayri ummatin ukhrijat lin-nas wa hadana li ma'alimi dinihi alladhi laysa bihi iltibas. Thumma afdalu as-salati wa azka at-taslim على المبعوث رحمة للعالمين الذي أرسله الله تبارك وتعالى شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا. ختم الله تبارك وتعالى به الرسالة وعلم به من الجهالة وهدى به من الضلالة وفتح الله سبحانه وتعالى به أعينا عميا وآذانا سما وقلوبا غلفا بحبة أبي هو وأمي وروحي. بلغ رسالة ربه وأدى أمانته ونصح أمته وجاهد في الله تبارك وتعالى حق جهاده وكشف الله به الغمة وعبد ربه وأطاعه وأكرمه حتى أتاه اليقين. وبعد، أيها الجمع الكرام، الجمع المختال، مستمعي الأكارم من الآباء والأمهات والإخوان والأخوات، أحييكم بأزكى التسليم ألا وهي أنا قائل لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، وأن يجعلنا من الذين يهدون بالحق وبه يعدلون. اللهم كما جمعتنا في هذه البقعة الشريفة في هذه الساعة المباركة، اللهم اجمعنا هكذا يوم لا ينفع عندك مال ولا بنون في أعلى جناتك جنة الفردوس. على مسجد الجلبة ويتوب من الله سبحانه وتعالى. تنفع الله تبارك وتعالى سبل قبول مؤكد الدفتر مكة وجبني أهورا ولله دفتر تبني القرآن العظيم. يتعى الله تبارك وتعالى تنقى الله سبحانه وتعالى سبل قبول مؤكد الدفتر مكة لقومته وجبني أهورا ولله دفتر مكة تبني ليتاني القرآن العظيم. تنقى الله تبارك وتعالى ولسني دفتر غارنتي وودي دفتر تبيانا لكل شيء، بمعنى ko deftere nde tawata no feññini kala hunde ko neɗɗanke hatonjini e munno ka nder deftere makko teddunde wiyetende alquran. ɗum waɗi si oɗo sahabajo tedduɗo Abdullahi ibnu Mas'ud jaɓali wiyetade defte makko ɗen fof o detti ndeɗo deftere o jippini e hoore men enen ndeɗo mofte. O waɗi deftere nden laɓɓinɗe piiji ɗin ɗi fof majji, wona o wiri en noon ko tibyanan li kulli shay'in, mana deftere makko nden kanko Allahu tabaraka wa ta'ala ko ɓanginde kala hunde nde feññini kala hunde. E aya goo o wima farratna fil kitabi min shay'in, minen mi weltidaki e ɓangingol ka nder deftere amen teddude hay e hunde. Mana kala man ko neɗɗanke on faala, kala ko o hatonjini e mum, kanko neɗɗo o yo yiltito ka deftere Allahu tabaraka wa ta'ala o taway ɗum ɗo nder ton. ɗum waɗi si Abdullahi ibnu Mas'udin ɓe maaki kullu ilmin wa kullu shay'in fi kitabillah. ɓe maaki kala gandal ngal neɗɗo ɗaɓɓitata fiimum ngal o jangata o faama, e kala hunde nde o faala andude fiimum nde o humpa, ɓe maaki yo yiltito ka deftere Allahu tabaraka wa ta'ala o ɗaɓɓita o taway ɗum ɗo no feeñi nder ton no ɓangi. kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o waɗi oɗo nema molanaɗo e hoore men woni jippingol ndeɗo deftere teddunde, tawi ko ndeɗo tun kadi woni ko o ɗettani garanti e defte makko ɗe o jippini ɗen ɗe fof majje. O wi deftere nden inna nahnu nazzalna zicra wa inna lahu lahafidun. O wi ko menen tigi woni ko jippini ndeɗo deftere woni ndeɗo qur'anare. kanko tabaraka wa ta'ala o wi men ɗetti kadi garanti wonde men renayde, ko waɗi noon la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi. kanko tabaraka wa ta'ala o wi mere e fenande e ko nandi e mum arata e nder ndeɗo deftere teddunde, ardantande yeeso ardantande ɓaawo.
waɗi noon ko deftere nde kanko allahu o hiwi o ɗettani nde garanti wonde nde wonay ko nde laaɓu nde haa nde tawoyamo ñande ɗarngal. o retti nde ɗo deftere teddunde o jippini e hoore men, o hattali e oɗo nema, o detti kadi annabajo mo o ɓuri suɓaade, nelaaɗo mo o ɓuri teddinde, o mo o ɓuri yiɗude, o ɓuri mawninde e ko tagi kon fof o neli e men, woni nelaaɗo muhammadin sallllahu alayhi wa alihi wa sallam. kanko tabaraka wa ta'ala o retti oɗo, o waɗi tawi ko oɗo wonanta e yeeso sappano en laawi makko yahayɗi ɗin ka aljanna, ko oɗo woni ko tinninta en ko allahu tabaraka wa ta'ala faala e men kon. oɗo nema ko nema mawnuɗo, nema mo tawata no wooduno hay e annabaɓe feƴƴuɓe ɓen toriɓe allahu tabaraka wa ta'ala yo waɗanɓe oɗo nema. waɗi noon nde allahu subhanahu wa ta'ala nelno oɗo annabajo tedduɗo e men, o hattali ɗon o waɗi en kadi min khayri ummatin ukhrijat linnas, ɓe mana ko o waɗi en e nder mofte ɗe tawata ko mofte ɓurɗe moƴƴude e moftali yaltinanaɗi yimɓe ɓen fof, woni ɗeɗo mofte tedduɗe. kanko tabaraka wa ta'ala o wi en kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. e aya goo o inni wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada'a 'ala an-nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida. waɗi si annabi Musa alayhi salatu wassalam, ɗondo kamɓe annabi Musa ɓe ɗettudunoye allahu tabaraka wa ta'ala ahdi, wonde allahu subhanahu wa ta'ala yafanto mofte maɓɓe ɗen si ɓe tuubi ko ɓe rewi ngaari ndin kon. annabi Musa ari ɓe ɓatti ɓe tori allahu tabaraka wa ta'ala yo allahu yafano mofte maɓɓe ɗen. allahu wiɓe kamɓe annabi Musa o jaɓi ko annabi Musa landi kon, kono noon si tawi o yafantoɓe ko ma ɓe rewali ngaari ndin jogito imala alaji hare, rewɓe ngaari ndin daro e niwre, ɓeeɗa ara wara ɓe. si tawi ɓe wariɓe haray kanko allahu o jaɓaniɓe tuububuye. o wi amma neɗɗo bonnude bonnere o lanna o wiya astahfirullahi, kanko allahu tabaraka wa ta'ala o jaɓana on tigi ɗum, o wi o waɗanali ɗum ɗo si wona ɗe mofte nelaaɗo muhammadin sallllahu alayhi wa alihi wa sallam. annabi Musa ɓe dari ɓe makani allahu tabaraka wa ta'ala, ɓe maki allahu ko fi wonɗum noon anen naali law waɗalan jiyaɗo e ɗen ɗon mofte, waɗi laaɓanilan feeñanilan wonde ko ɗeɗon mofte ɓurɗa teddinde e moftali ɗindi fof majji. joni noon hara min miɗo yiɗuno moƴƴaya nennan accalan ha e on zamanu ɗon yaltinalan haysi a waɗalilan annabajo kono mi wona jiyaɗo e ɗeɗo mofte. andi sen daari ɗum no en tawi ko teddungal molanangal. gadi allahu tabaraka wa ta'ala o moɓiniri ɗiɗo nemaji ɗi fof majji, o waɗani en ɗiɗo nemaji tawi hay goto emen landakimo ɗum, hay goto emen yoɓamo ɗum ɗo. oɗo waɗi si tawi no hani goto kala emen qirritanade allahu tabaraka wa ta'ala oɗo nema tedduyo, on tigi daro kadi yettamo e hoore oɗo nema. waɗi noon karamokoɓe ɓen ɓe maaki fa bishukri tazdadu ni'am wa bishukri tadumu ni'am. ɓe maaki kala neɗɗo faalaɗo yo nemaji allahu tabaraka wa ta'ala ɗin yo ɓeydo e makko, yo daro o yetta allahu subhanahu wa ta'ala. ɓe maaki kala faalaɗo yo nemaji allahu ɗin duumo e makko, kanko neɗɗo yo daro o yetta allahu tabaraka wa ta'ala. wannoon kanko subhanahu wa ta'ala o wi'en wa ista'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum. o wi jante andi toon fewndo joomi mon ɓanginno o feññini o annini, wonde si tawi on darike o yetti nemaji makko ɗin no ɗi hani yettirde noon, kanko allahu tabaraka wa ta'ala o ɓeydanayi on nemaji ɗin. waɗi si karamo kojo yimowo goo e yimayɓe islam o wi'i wonde ida kunta fi ni'matin far'aha fa inna almaasi tuzilu an-ni'am fahfad 'alayha bi shukri al-ilah fa inna al-ilaha shadidu an-niqam. kanko karamo kojo o wi'an neɗɗo si tawi a laatike e nema mo allahu tabaraka wa ta'ala nemimma, o wi haray wakkilo rena oɗo nema ayna mo hara jaɓali o dirta. o wi andano wonde fa inna almaasi tuzilu an-ni'am, yeddugol allahu tabaraka wa ta'ala salanagol mo yorugol gite e fee makko, ɗum ɗo ko piiji ɗi tawata ko ittay ɗi nemaji ɗin e neɗɗo o. o wi fahfadu 'alayha bi shukri al-ilah, renoro e ɗeɗo nemaji yettugol allahu tabaraka wa ta'ala reweteɗo ma on e gonga, anda non wonde inna al-ilaha shadidu niqam, kanko reweteɗo men reweteɗo e gonga mo tawata ko kanko tun rewete rewere nde tawata, bimana ko dewal ngal tawata kanko allahu mo hatonjini e maggal, dewal ngal tawata ko kanko tu foddi e maggal, ngal nafay rewɗo mo on,
ngal lorray kala on neɗɗo more walimo aɗa koye gandu ko oɗo allahu tabaraka wa taala ko sattuɗo lette wonande neɗɗo yedduɗo mo waɗi si tawi hawri fuɗɗorde yettugol oɗo allahu tabaraka wa taala yettore nde tawata ko non woni ko o handiri kanko subhanahu wa taala yettede e ɓawo en juulude hoore nelaɗo muhammadin sallllahu alayhi wa alihi wa sallam e en bugodirde hakkunde men ngoɗo salminago teddugo woni salminago islam aray ko wona ɓe karmokoɓe men ɓe makirani en noon ka arande laawol yewtere men nden inchalrahmanu tabaraka wa taala no yowito e hoore hunde wotere no inne ɓayda shurutu shahadati anna muhammadan rasulullah imana ko ɗum woni chartiji seedagol wonde muhammadu ko nelaɗo allahu tabaraka wa taala neɗɗanke si tawi hawri himo faala konko o seediɗo yo tabitu wona goonga ko honɗum e hunde woni ko o daroto o timmina ha wona moodi ko o wi ko wonde o jaɓi nelaɗo on ko allahu tabaraka wa taala neni de ko goonga ko waɗi noon daragol tum wowla inna muhammadun rasulullah ka ɗengal mo wiya muhammadu ko nelaɗo allahu tabaraka wa taala ɗum ɗo tun yo naali ko neɗɗo on nafitorta yeeso allahu tabaraka wa taala balno woodi chartiji ɗi tawata neɗɗo on no haani timminde ɗiɗo si tawi hawri o kontete haqiqatan ka allahu tabaraka wa taala ko o seediɗo wonde nelaɗo muhammadin sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ko allahu neri ɓe ko waɗi noon eɗen anndi si wiyama taw muhammadun rasulullah buy e yimɓe ɓen tigi no dari wowli ɗum ɗo ka ɗenɗe maɓɓe wonde oɗo nelaɗo ko allahu tabaraka wa taala nelimo hiɓe jaɓi ɗum ɗo ka ɗenɗe maɓɓe kono si a ndaari alhaali maɓɓe on a tawa e gongaali ko ɗo ɗi si karmokoɓe ɓen ɓe maaki ngol ɗo konngol no mari chartiji wona yo neɗɗo o wowlugol tun o sikka wowlugol ngol tun yonimo oɗum waɗi fayda muhammadun rasulullah nelaɗo o muhammad ko ɓe nelaɗo allahu tabaraka wa taala hiɗen anndi wonde awwalu man aqarra bi risalati nnabiyi sallllahu alayhi wa alihi wa sallam wa bi nubuwatihi huwa allahu jalla wa ala ko atti en tabintinande girrito nelal muhammad kañumma e annabaku maɓɓe kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ko allahu tabaraka wa taala atti en hollude ɗum ɗo ko waɗi noon kanko tabaraka wa taala noddi nelaɗo o wi ya ayyuha rasul o wi ko ya ayyuha nabiyu ko ayyo annabajo inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadira o wi ko ayyo annabajo menen nde men nelima bimana دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم باسم النبوة ثم أثبت له الرسالة الله تبارك وتعالى ونبر نلال عليه الصلاة والسلام إني النباك ولني أتبنتنني بكر نلال ويا أيها النبي إنا أرسلناك بمعنى أيها النباج من نليمة كل النبي هو النبي والرسول هو الرسول نلالهم كم بوني النباج قونغا جو حبانورهم ko kamɓe woni nelaaɗo kadi goongajo habbanoɗo no woodi fi uddatin min al ayati ayeje ɗuuɗuɗe ka nder deftere allahu tabaraka wa taala kanko jalla wa ala ka o noddata nelaaɗo o wiya ya ayyuha nnabiyu lima tuharrim ma ahalla allahu lak ya ayyuha nnabiyu ida طلقتم النساء يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين بمعنى نودك الله تبارك وتعالى ندير تأولو النباج مكو توقف صفة النباكو وندير مو آية جبو وندير نلادو يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ولك الله تبارك وتعالى ويه وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا نقول إن قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا بمعنى كلنا والله أول من أقر بنبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبرسالته إنما هو رب السماوات والأرض وأتي قرتنا لنلاد عليه الصلاة والسلام إيدو سفاجي والله تبارك وتعالى جنجي أودو قرتك ملايكا بنتكي هوري ما كان بكري بقرتني نلاد عليه الصلاة والسلام فأولهم جبريل عليه الصلاة والسلام أمين الوحي بمعنى أودو جبريل عليه الصلاة والسلام كليلة الإسراء والمعراج يندب يودنو نلاد عليه الصلاة والسلام نلاد إيوي مكة بسيني مسجد الأقصى
بإودي جبريل عليه الصلاة والسلام كمسجد الأقصى بجوي هذا توي الله تبارك وتعالى على بساط أنسه كم من الله عليه الصلاة والسلام وبيادين جبريل عليه الصلاة والسلام كلام من أصمم بهوتي جبريل ولا استفتاح بمعنى جبريل لندك ملائكة يؤدف دم لدن ملائكة لندك أن همبو جبريل ماتك من جبريل ملائكة لندو وندي ما همبو جبريل ماك محمد كم ملائكة بلندو هل أرسل دوسي ونلاما جبريل ماك نعم بمعنى جبريل قريتو ونلال عليه الصلاة والسلام بنلاما ملائكة بن كريسة بنتنا بقريتو وبهدوني نمو متوسط قريتني نلال عليه الصلاة والسلام وبأن بابك وبنلابك دمو انتقي ونيونو بمعنى سناري انتوي هاي كل دنتقي هوري مجك برور نقرتني نلال عليه الصلاة والسلام نلال مأتنغ لأن باكو مأتنغو ولنم نار الحديث وإمام أحمد بن حنبل كل كمسند مأته من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه كان أبو سعيد الخدري بما في زمن نلال عليه الصلاة والسلام نحن قوت جياد من الأعراب بمعنى نحن فلواتي قو أين ودمي همو أين دمي مقودين بنوروتو أي ويبي دم والباطل داسي دم واليادي مقل كانكو نحن ويكتي وهيني بنورنو o acciti dammi makko ɗin o jokkiti nduɗo bonoru o yehi ha o yewtiti bonoru ndun o jatti dammol makko ngol bonoru ndu yiltiti jooɗiɗa fewti e makko ndu wi ene a hulata allahu tabaraka wa ta'ala allahu artikan mi artike an ara jaɓa ɗum ɗo kanko neɗɗo o dari o ndaari bonoru ndu o ngalɗi moƴƴa o landi si tawi bonoru no wowlirawa neɗɗanke bonoru ndu fewtimo kanko neɗɗo ndu wi no woodi ko hawni ɓuri ko komi haalanma ɗo kanko oɗo sahabajo o darti o heɗiti bonoru ndu wi annabajo goto no nelaate on ɗo himo inne muhammad oɗo annabajo ko allahu tabaraka wa ta'ala nelimo kanko kadi ko o wowlanta yimɓe ɓen ko fof ko goonga o humpitaɓe piiji feƴƴuɗi ɗi tawata ko ado o neleede o humpitaɓe piiji fewndiɗi o humpitaɓe kadi piiji ɗi allahu tabaraka wa ta'ala hollimo taa ko arayɗi oɗo neɗɗo immi o ari o tawi nelaɗo alayhi salatu wassalam o humpiti nelaɗo alayhi salatu wassalamu habaru feƴƴuɗo hakkunde makko e bonoru ɗum on tuma nelaɗo on ɓe maaki yawnodda yimɓe ɓen ɓe ara kanko neɗɗo o dari o ewni yimɓe ɓen ɓe mooɓi ɓe dari nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe maakanimo pillo ko yiwɗa kon neɗɗo on sifi ha o lanni nelaɗo on ɓe maaki ko o yi'i kon ko goonga ɓe maaki mi haalana e hunde wotere ɗo yo darngal ngal daraɓe neɗɗo gorko jongalle yaltay ka makko o yaha si o arti paɗe ɗe o acciɗen ka suudu makko kañumma e duwol makko ngol dimana ceinture makko on kañumma e tuggordu makko ndun si o yaltika galle makko o yehi si o arti ɗiɗo piiji tati sifantomo ko honɗum ɓen guure makko nden golli ɓaawo makko si darngal daro so ndaari en tawa e jaka hay mummunteeji ɗi no qirritani nelaaɗo alayhi salatu wassalamu ko ɓe nelaaɓe kara woɓɓe maaki hay leɗɗe ɗen e hoore majje no qirritaniɓe wonde ko allahu tabaraka wa taala neli ɓe ko waɗi noon ñande goo kamɓe nelaaɗo alayhi salatu wassalam ɓe kokkiti nokkugo ɓe hayni neɗɗo ɓe noddi on neɗɗo o ari ɓe landimo ko honto o yaata o wiɓe mo yaade nokkel kaari kamɓe nelaaɗo on ɓe maaki ene accu gonɗinaalan jaɓa komi nelaaɗo allahu tabaraka wa taala kanko neɗɗo o wi ko hommo gonɗinma si min mi daro mi gonɗinama nelaaɗo on ɓe sappi leggal ngal iwita ngal woni ɗon ngal ɓoɗi ngal ari ngal tikki yeeso maɓɓe leggal ngal wi ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah kanko neɗɗo on o dari o ndaari ɓa leggal ngal lanni seedade ngal immi ka ngal woni ɗon ngal hootiti kadi ka place maggal ngal darti no ko hollugol e wonde leɗɗe ɗen kadi no jaɓani nelaaɗo alayhi salatu wassalamu ko allahu niri ɓe ɓiwi ɗon hay kaaje ɗen e hoore majje no jaɓani ɓe waɗi sen ndaari ka nurul yaqin oɗo karmo kojo tedduɗo cheikh mahmoud al khoubari bimana ka deftere maɓɓe nurul yaqin ɓe maaki wonde nelaaɗo alayhi salatu wassalam sonno ɓe iwayno ka maɓɓe ɓe feeno ka ɓurure ɓe taskito ko allahu tabaraka wa taala tagi kon ɓe arino ɓe feƴƴude hakkunde pelle ɗen kañumma hakkunde bimana kaaje ɗen e hoore mum ɓe maaki kaaje ɗen tigi e hoore majje salminayno nelaaɗo alayhi salatu wassalam kaaje ɗe wiya assalamu alayka ya rasulallah assalamu alayka ya nabiyallah fa idan
سناري انتوى يقول الله تبارك وتعالى تجي كفون برسانين الآن عليه الصلاة والسلام نلا المأتنال سوانا نحن متوتك كيفير يبدو الله تبارك وتعالى ورادي ستبي نيرو ننجر رسان ستبي نسلي رأي نحن هرأيك لابد أدارو أتمنا شرطي جني إنه نتم يتسي ونقونغ وندك أبيك وند محمد رسول الله أما وولو قلدن له تلقبا حركة كتنغل على كترني ما قل ما دن والله دندو ko gonga wowlu gongol tu wawali nafude wadi no yimbe go woli no gol kongol tawa dum do na faalibe de ngandi Abdullah ibn Ubay ibn Salul o darino o teedi wonne rewetede gonga ala sina Allah tabaraka wa ta'ala wonne kadi annabajo Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ko Allah tabaraka wa ta'ala melide kono o e hore makko Allah tabaraka wa ta'ala no jippini ayaje hewde fi makko ودي نكون تبارك وتعالى تجي ونكويين وند ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا أي كرم قبل لما ذلك بأنهم آمنوا بألسنتهم ثم كفروا بقلوبهم بمعنى بداري بوي كدن لما تكو بغنم بتايبر لما بدن فنا يكو بهفراد يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم إذا وولو دكادن لما تكو توتا على كبر لما تبيرون دو أوالي نفد ورو ودي الله تبارك وتعالى جتنني آية وي ونن لادو سواء عليك استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم وإن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم بيدو سيدا فالا ترى الله أجمع سيدا فالا أجادو حيث يوي الله يافن بالله بجبان جدي الله يافن تاكبه الله تبارك وتعالى جتني آية وإني ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قدره وين هي كان لا في غوتو اي ماي وتا جولو فري ماكو في غوتو اي ماي وتا دارو يو تاويدا اي فريده في هونو بيل دارينو بي اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ولا سبوكو بي ولي كون ngol tun nafali be wadi be timminali sharti gidi عندك قول لا اله الا الله نمر الشروط قول محمد رسول الله نمر الشروط إذا كنت تبي أن نحن نفعل تويد الله تبارك وتعالى سواء كونغا كون دا كونغا نفكر يا يسوع مكو ولا بد من هذه الشرطية أرينون إذا عندي فائدة إنما الشرط إنه نمر قاعدة مولانا ده قاعدة دي أصول كان مقتل لماكي الشرط قاعدة مفهوم وإذا فسد الشرط فسد المشروط عليه بمعنى في توي شرط قوت تكبني أريك الشرط نايمكم بني يتوقعنا إذا يوتتنو تتوي نأوي محمد رسول الله توجل بين بهاكي كده أولادندو سنيب بهاوية أولادندو أفوفتاكو سيقوس الفتح إريدو في جناي من كرام مكانكو نأون أري فقوله قول باطل فقوله قول غير صحيح وهو ليس بمعتبر عند الله تبارك وتعالى كونغول مكونغول كونغول ميري كونغول سلا الله تبارك وتعالى حاجاك كونغول كده ولا بد kanko neɗɗo o daro o tabintinana nelaano alayhi salatu wassalam ɗiɗo fiiji ɗin shartiji nayi karmo koɓe ɓen ɓe maaki alchartu l awwal ko tasdiqu nnabiyi sallllahu alayhi wa alihi wa sallama fi kulli ma akhbar bimana ko gongingol nelaaɗo alayhi salatu wassalamu e dennanangal ko ɓe humpiti kon fotino habaru maɓɓe on ko habarum duniyawiya ma ɗum ko habarum ukrawi bimana foti ko ɓe humpituma kon koko yowiti e ɗan ɗo gurdam maɗum koko yowiti e filaqara an neɗɗo on ko yadaro anda wonde ko la budda jonni laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal